pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tirad Bus Network. DZTP RADYO TIRAD. Tirad Pas, Tanawag. Okay, anay bag nga malam gagayem. Iti dito ba na naparang ti programa tayo at Tirad Pas Tanawag. Petsa apo ti 21. Iti agdama po bulan ti January. Okay, umay manan na po. Magyandi ngay ka kumamat iti dito programa tayo. Well, of course yan. Kaya iti makikiandi ngay. Dagiti kakabsat tayo ngadda kada iti coastal barangay. Dagiti apo kang kadwan ditoy dagiti nabilag katurayan dagiti nalalaing apo nga fisherman. Ken dagiti amin apo nakabsat tayo manlalon mangalap kang kastabatan kadagiti agtagtagilako apo kadagiti public markets pagay bilangan apo dagiti customers lakat sa palokobapo tanapin-pintas manen ti saad na iti daytoy nadakabag nga aldaw. Dati programa to Tirad Pas ket mangipaay apo ti naimposwa na serbisyo publiko mga nalisar apo dagiti issues ken concern mangpadayaw apo kadagiti napintas ti arabid na ken mangkondinermet apo kadagiti entry kilo iti arabid na ken pagkangaganyo apo kadagiti nagduduma apo nga damdamag police reports manipod iti Region 1 pakaibilangan apo ti probinsya nga Pangasinan, probinsya nga La Union, probinsya nga Ilocos Sur, probinsya apo nga Ilocos Norte. Dagita apo, di maipalaon apo iti dati programa to Tirad Pas Tanawag, magaganyo, manipod Lunes nga ginggana iti alas Pierdes, iti oras alas 3:30, aging gana ti alas alas 5. Kaya ti flow na apo, ti programa tayo kita adda iti panglukat tayo, panakaridom na apo, sabden na kayo dati sunata nga, costumbre dagiti Ilocano. Tirad Pas, Tanawag. Ipalagip mo saan na panagimot dayta no diket di tay panagsagana
Baybay ang lata, no ibagada ako ripot ka. Tinas kinagdasi sa sagana, no dumteng tigawa ako nada. Baybay ang lata, no ibagada ako ripot ka. Sana day kati makatubeng, nagsalimet-met ka. Ilocano madigalad na. Ipalagip mo asaan na panagimot dayta, no diket di tay panagsagana. Baybay ang lata, no ibagada ako ripot ka. Tinas kinagdasi sa sagana, no dumteng tigawa ako nada. Baybay ang lata, no ibagada ako ripot ka. Sana day kati makatubeng, nagsalimet-met ka. Baybay ang lata, no ibagada ako ripot ka. Tinas kinagdasi sa sagana, no dumteng tigawa ako nada. Baybay ang lata, no ibagada ako ripot ka. Sana day kati makatubeng, nagsalimet-met ka. Sana day kati makatubeng, nagsalimet-met ka. Sana day kati makatubeng, nagsalimet-met ka. Talaga matapo nga wanti makatubeng no kiti wagas apo nga pakaurnungam iti financial mo. Never mind apo dagitay sasaunda. Basta lakit di legal. Awan apo dati nagkurkurangam kadagiti padang mga tao. Ayos lata apo tigaramo. No iti wagas apo dati panagsalibet-bet mo pasit apo dati ekonomiya. Family economic nga kungkunada. Dagitay trabaho na. Hoy, i-proud ko ba't apo dagitay proud ko dagitay amoy dagitay babain sila ti dagitay naganan landok hotelya dagitoy apo ti maysa apanagkunak imay pagpanakal malaksid apo nga kasaparan na dagiti hersays dagiti daduma panangkit kita taking kuana para kanya kata hero isuna tapay ngamin awang kuma apo nya dinno kuma iti pagip-ipanan nyo kadagitay naburak nga sarming dagitay amin nga waste materials yo data dagitay kayat agatagan kumitaan nyo pa dapat diti agkulikta apo tagabutilya na ornungan da sadyay pagtayangan da intunukan inayaban dati kasugid da oy naisem apo nga umay kasta apo ti arami din tayo sino apo ti saan nga mangitaltalak dati makungkuna nga solid waste management mano apon sa kadagitay haan apo niya nga mangtungpal dati segregation of solid waste management mabulok and saan apo nga mabulok o dagiyay dati ko na kon in addition iti deta dagiti aggatang apo kadagitay kakasta apo nga plastic dita magilumot apo dita no datay mutan pera dels Venus ke at dagitay puwera na dita ninwarasita dita na po kapag ano mo ornungan nita sa naglakamo ti pa nagalang na dagiti aggatang isday ko na iti punto na dita dahil adda nga mangkita o di ka di kita anda dita nakaray wara-wara da so dahil may pwede diyay na may sa apo nga individual nga dita ti panagkanegosyo na saan apo nga mabaing ang salutsod anyaman regardless man na di adda nga
personal outlook na ang isuti makatubong kanakwada ang isuti rason tano agbainda apo nga mga rabi kadagiti kakastoy nga mabalinda apo nga pagingkaman ang taga mo no data kita additional nga alternate source na po ita dyan at iti gayam amo nga nagito kumikita mo titiyag sa apa iti panagkalapan and then awan ti sayangan ng oras o mapana mong kay dagpasyarya na irwaman data nga saan na kay tagsikawil saan na kaya ti mangsaklot apo ti duwa da kulap na mapanlat ta kumita at least kumit kita o di ka di okay, takarutite talaga nga iparang tayo man itata, makari nga po ti may sa panunot ti tumunggal individual nga daytay awam man ti kahilig-hiligan na. Yan, datay na mangnam na malatan, jay dati nga source iti pag-alalan na ti financial. 42 minutos, kalpasan dalas 3, so yan ang dagito kalpasan dagitoy pakamo. Tirad Pass, Tanawag. kahit ko ti agyaman kari kiti imay ditoy itoy Michigan Medical Foundation nga sudat ti grupo nga imay ditoy ket dakkel ti may tulong da kari kiti kailian tayo kan kastamet din ti enteramente nga second may kadwa nga distrito. So pagyaman ako na kari kiti amin pa nga the doctors karaman naman iti East Avenue Medical Center nga suda pa iti may samet nga kadwa dahito Michigan Foundation Medical Mission kat ado ti may tulong data dahito nga mingkat surgical kan dental ti aramiden da so lang nga datay gita ti agas no di kadi agoperar da. With the mayors of the second district of Ilocos Sur as they coordinated also with their constituents datoy mabalindang na free services, medical services nga mabalinda may tulong for our constituents. With the help of our volunteers and at the same time with Ilocos Sur Medical Center nga damot pondo coming from the Department of Health, we have that medical MAIP nga funds na we through DOH we were informed that we can use those funds for such medical mission, so we coordinated everything, whatever funds that's needed at damang provide. But so with the support of the Department of Health,
and their approval and Ilocos Sur Medical Center, we are able to use these funds for such mission. And we thank the President Bongbong Marcos for always providing sufficient funds to Department of Health for such. Tirad Pass, Tanawag. Ayan, tuloy-tuloy. Adanti 47 minutos kalpasan apo telas 3. Dahito yung time check lata. Kadagitay adda tidadaal. Ti reloda pagrasrasunanda. Tap na makalusot dalaan. No dagito iti mapalpak nga makita. Adda dagito mangmon monitor kadakwada. Pagrasunanda apo dayay oras da. Nay, kunaklakit din kasto yan. Naklakit din late but gayam sa dantukunan palusot lang natapaw. Iti syudad akandon, may sa dato yapong napintas sa pagsapulan pagingkaman apo kadagitay padakmag nga da kurang iti sukayin na nga daga. Datay agricultural land na makukuna niya. So po na nga imado apo ti bilang ti motorized tricycle iti syudad akandon no sa nagamariro kakwa at dati tinasuro 2,500 nga unit datagasin niya nga dagito kata aktibo apo nga paspasadangan at dalat datay saan na nga baybay ang itultuloy na lata nga irenrenyo iti franchise number na iti tapno ti kastakat at dalatar tay alternate apo nga kumitaan at least saan iso na nga masiro. Ayan, sidno apo dagitay masero lata iti income na iti inaldaw haan apo nga may libag at dalata sidno dagitoy dagitay makurangan no aglangang ng income iti may sangal daw o pakairamanan dito yung piman dagiti nalalaing apo nga karpintero no awan may lipas na di trabaho na nako kasat mo manang kunada anya mga tan din no mga tan ti mga awis ti mo dato talatabo datoy komitaan may sa dato dati na encounter ko din nagayam tayo dato na mesa nalaing karpentero kunana agdamot dati duwa nga kanayon na no kasta ngawan adda ti maysa nga datoy naganan dati ang boundary dato nga boundary may panggap apo dati tricycle tatigamin punto tayo ti dato dahito yung makungkuna nga panagsapulan iti tricycle so na yun natakamak ko na tayo o sa nagrero na suro ka 2,500 nga unit motorized tricycle so at dali tayo ipapas naganan mangala di may sa dati kasaparan na mangala ti duwa uno talo tapos ti kastakat adda ikita na ibirok na po kadagitay agkasapulan iti transaksyon da kata boundary wano tunggal perde ngano manuti porsyento na matan da jay makipaspasada piman ientrega nanto agbatin to matan da jay porsyento na iti data kinita na iti agmalam so kadwan na dagiti for boundary ko na tayo da jay boundary gamin no da jay patangan nyo kata basta mangitin nagkalatan di 200 per day. Example lang kapo day 200 per day. Iti naganda na agbati kanya manipod iti mapasadaam. Akit swerte na Kita nyo na dyan, swerte na talaga mo ito na dyan makitransaksyon iti kasta niya.
iti agreemento da iti nakin operator kini dayto driver tano operator ko na tayo iso na tinakin nagan dayjay may paspasada nga tricycle wano ban basta daytoy ket registered nga with Francesa nga agpasada. Okay, so nga aday di kas niya datoy por dia da tunggal ti transaksyon na gamit na operator ka kastaw. Tunggal anda ti mayentra na gana mapasadam masapol nga iyentrega am dayay kata kwentaan tantom dayay pagkaluna isunto ti umay kanyang. Sa bagay ti bentahin natin dato yan ti advantage na gamit dahi tanya damok kada nudakdakal ti mapasadaam dakdakal ti mapasadaam dakdakal mo ti income mo o kas pagaragan ta nakapasada di sa ti 2,000 mano ko mati apagkatlo na ti dayay di dakdakal niya ngam dayay dagna for boundary transaction da duwaga sutlata akanayon anen nga dumakkel dayay itid mo dayay operator ti dumakdakkel dayay sika nga driver o di kat napintas dayay po dayay tapo ti maysa nga arabi ti maysa kadwa tayo nga ni Mr. A.D. Flores ken dagiti pay na duma at mangala kung makabaal mo nga mangpaan dati kasto nga talo ka tricycle dayay dowa isuti itid na apo kadagiti ang kasapulan ti punto na di kan kuan dahil kat makatulong makatulong kan kuan tapi man awan ti pagtrabaho na may salang ako na karpentero awan ti no naganan natay no awang na trabaho awang kita di andang nga ro tugundaway na makapapastra kesuna iti inal daw dadyo ko na ako lagi may sangal daw nga piman ta dati kata itiga nga to apo ti purchasing power talagang nga dadyo sang ribo mo kuno nasupyanan ako na dyan no kaya mo pa ti naganan ti puro dati oily foods suno malanitan basta tabibig mo manutatang na di presyo nang nasuruksa nga 316 sa ada yan karne ti baka kasta ba ito dati 350 mo ti karne ti baboy uno 350 aging nga dati 360 per kilo iti presyo na napintas na gitoy nang nagkaroon na kadahit commodities sa mag-agatang niya dagitay saang nailakon iti datoy standard retail price uno SRT uno SRP at dati gundaway na no dati preso ti baka at nagananti dagiti ka ikan anyaman na klase ti ikan pagkabilangan nita nagiti dadakkel nya buslugan kung nanan sa daya ilupin o nagita hanggang steady apo ti preso na dagita kahit ko sawa na agpangato agpapaba dito kandong ka ti nauding nga pa ng monitor tayo ti preso ng sa dati bangos ko uwan mo dati karne ti manok ka 260 manipod 250 aging nga nati 260 per kilo ang nagbaliw-baliw ako dita ngayon kasagwanan na po ti data alawatan tayo mampay ti may sa nga live report manipod ti ruar babaan na po kani partner roll na dayon on tapos tikas na entay man na pastor kan dabagan tayo bam iti area na dagiti natanawagan na manipod ti area of responsibility na okay partner roll na sa dino po ti sa dino tayo mo tataw with location mo go ahead with your report partner roll go yes thank you very much partner Nick dati partner iti probinsya tayo nga Ilocosur kalagan partner dati panakarestar iti may sa awan iti tao agaro balas 11 iti bigat iti kalman babaan iti iti operating unit iti Kabugaw MPS ti akusado may salalay ki 43 anyo sa sawaan Manadon at taga Kabugaw Ilocosur dito kat na-restar kapo iti bilag tiwaran Robares iti panaglapsing niya section 1 ti Presidential Decree 1602 no illegal gambling 30,000 pesos tinirekomenda pagpiyansa at akusado para ti temporaryo panakawayawayana dahil katadaitatan iti imot ti Kabugaw Municipal Police
Station. Kabayatan na, iti sa balipay damag, dati mat panakarestar iti may isang tao, agar alas 11:45, iti bigat iti Kalman sa Santa Maria, Ilocos Sur. Babayan ka iti operating unit iti Santa Catalina MPS, nga no sa dino ti akusado may sa lalaki residente sa Santa Maria, Ilocos Sur. Naiserbikan ko na ti warrant of arrest may gapo iti kaso homicide. Dito ikat na-recommenda nagpiyansa iti 12,000 pesos para iti temporaryo apan nakawaya-waya na. No pay kasta, di Edwin Bahet Realin, anak iti akusado, dito iti nangipresentar ti certificate iti tatang na nga babaen iti Philippine Statistics Authority no PSA. Dito naimaldit nga ti akusado kat natay, maiga po iti cancer iti Febrero 2, 1993. Nga no sa dino, ti warrant of arrest kat maisubli iti nangi-issue nga korte para iti panakay-update dito iti e-warrant system. Kanti sa bali pa adamag, partner Nick, dito panag-aresto iti may sa tao, agaro pala una imedya, malo medical man sa Barangay Rizal, Cabugao, babaen kadagiti operating unit iti Cabugao MPS, sa akusado may sa lalaki 41 anyo sa sawaan, Manalon, at Kakabugaw, Ilocos Sur. Na kumagdetoy, maiga po iti panabilag ti warrant of arrest, maiga po iti panaglabsing namanin. Iti Presidential Decree 1602, illegal gambling. 30,000 pesos matlaing partner, iti nirekomenda pagpiyansa at akusado para iti temporaryo apan nakawaya-waya na. Kanda udi talaangan dati partner, iti Ilocos Norte. Dati panaka-arrestar iti may isang tao, agaro alas 7, idilaeng rabi sa Banna, Ilocos Norte. Babaan kadagiti operating units, iti Banna Municipal Police Station. Sa akusado may isang lalaki, 56 anyo sa sawaan, at taga Banna, Ilocos Norte. Na-arrestar dito babaan ti bilag ti warrant of arrest, may gabot ti panaglabsing na iti damage to property and physical injuries through reckless imprudence. Maldit na ito under criminal case number 2811, anapetsaan iti January 3, 2007 palaag. 15,000 pesos tinirekomenda pagpiyansa at akusado para ti temporaryo pan nakawaya-waya na dati katadaytatan di custody ti Banna Municipal Police Station sa Ilocos Norte. Para iti tandawag Tirad Pass, Ronald Okoy Ayonon, Tirad Pass News. Thank you so much sa partner Rulad. Kadagiti nagdudubang nga damdamag manipon iti area of responsibility nyo. Dahil kaya pa bakit usubyan ang dagito pa kalpasan pa dagito'y nadubadubang nga palagi pa. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium, we really did a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito tayo naglabas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the guests, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park.
So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our governments will enjoy this facility, and most important, this facility is intended for tourism. That is why we invited the DOT officials for here this morning, and as well as educational purposes. As we all know that facilities like this are rare. We do not have so many aquariums in our country. I think it's just in Manila and us in Luzon, and also Subic, and then Visayas in Cebu, and somewhere in Mindanao. This facility will also be used for research. I had an occasion to discuss this with our Bureau officials, and they are happy to partner with us to make use of this facility for research purposes as well. So thank you very much for your presence, and good morning to everyone. Tirad Pass, Tanawag. Dahil indalong data ni Partner Ronald niya na manipur ti area of responsibility na sa akupot laang apod iti Region 1 ta binukal ti upat apo nga probinsya. Madamdama laang met niya dagiti tubod damdama nga police report manipod tubod iti probinsya apo nga Pangasinan. Dati topiko tayo tatay kami nga seknan apo. Dagiti agpaspasada nga motorized tricycle. Dati para ka highlights tayo apo nito. Dati nagbalinan apo nga smarte. Dagiti dadumang tricycle wano halos amin. Tapay kami kung tayo niya. Dati patong palatata. Dati patong palatata iti na napanday nga paglintigan iti kada iti back to back motorized tricycle iti sidecar na back to back apo. Dati kami nga isuga po na nga adda dagiti markings apo nga body number iti sago ken likod dagiti saan apo nga back to back ti tricycle na ti sidecar ti tricycle na ket 10 by 12 apo iti size na data kas iti intay makikita. Dahil po ti talagang naprobraan hindi palaang hindi nagkaroon ti coding color coding iti sidecar iti segundo distrito iti Candon City kasulata mutay nga yellow color ti sidecar na, and then dajay markings na apo nga Candon City kuna and then dajay franchise number dajay tricycle tata ado apo dagiti tumpuar ka dagiti back to back nga sidecar pagbilang ng mutan datoy numutob yan kadamot ti kasanya iso apo dagiti tata ket naipatungpal halos nga nganin apo dagiti panag by February kay kwa itinto ragop dagiti talagang ragop ti per dagiti saan apo nga nakapag renew iti tricycle na franchise ti tricycle na idi kaldawan apo ti schedule na yet indan to na ragop wano ko nata datay
giddan apo kadagitay agraragupan dagitay sa ampay nga nakapag-renew iti business permit iti tricycle da nga iti pangalalan na po iso ditoy business permit and licensing office iti pasat na iti North Wing iti ground floor iti North Wing iti Candon City Hall Barangay Kalawang, Candon City, Ilocosor. Di nakita tayo apo niya, iti kalman laeng. Ngayon, dagayam dagiti ko sungalwada na po, nga madamdaman to, isirakta da sa kasdiga banag. May panggap apo da jay, kadagiti panagandan, kadagiti tricyclean amin. Amin, motorized man, private man, takitaan tayo to dagiti bambanag no apay nga kasta apo ti may sa pakakigtutan ti may sa nga operator iti motorized tricycle. So dadya nga sa bagay na pintas dadya tapos ti kasta kita adda dagiti panagandan bet dagiti apong operator wano drivers anya man na klase private man public transportation kung natay so dagiti adaan iti permit nga ang pasada nga tricycle van kakasta makita tayo bot apo dagiti number na nga nangro na kadagiti van nga lugan adda nya nakata iti nay markings iti abay iti number da. So that apo iti ayan na niya smarte kung na tayo noon pintas niya tatag nakadakkel dagiti na dapat dakla manipo iti jay na deklara nga surutan da 10 by 12 10 inches by 12 inches sa kadakkel iti pasat da iti dakinlaod nga iti barangay iti blue color apo da di number idinto nga nakindaya mo nakinamyaran dahil tamot iti nangisit iti kulay dagiti marks number da kat iti mot daya iti national highway apo iti dati eastern barangay isubot na dati orange wano red kulay apo dati number iso nga no na kayo no nakita yung nangisit dati ko nangisit yung number na dati may saka motorized tricycle di tamot gayam di tapasad natin nakinamyanan dati ko nayaw iti imot blow iti imot nakimpasad na iti abagatan iti laod iti national highway iti southwest iti national highway idin to nga dati nakin red mat iti imot nakin amyanan so dagita apo iti napintas sa gamen nya nga makita tayo nga agbalin apo nga lalo nga smarte ken napintas apo ti danggay panagpasada iti panang surot apo dagitay operator uy dagitay mo da dumang dati sulsulit da apo nga gisuot iti pantalon tunada ka labas iti tumang babati dumang mabalinan na da mga agpeso niya basta laki di agsapatos ka tanatartaraki mo kita anda ka mas smarte ka mo may babagay ka ruga Candon City smart iti Candon City niya pasapol nga si kabata or no makungkunata lang mga nga agpaspasada ka nalinis dilegyan bueno generous sa kunada natulnog managtungpal karagiti paglindagan nga iyat nag-apo ti local government ti Ciudad Candong nga idadulwan na po ni City Mayor Eric D. Singson nga kastabatan dagitay sangguniang panglungsod members so yan idadulwan mo tapo ni City Vice Mayor Cristel Singson o yan so siknon apo na ti punto tayo dagiti pa nagpasadaan may nga heroes mo dato at nga basta-basta po niya so dayawan tayo dagatay talagang na datay makungkunang pang naganan da dyan dati daytoy disiplinado nga tricycle driver apay ako natin nga disiplinado mapagbigay kasi yan mapagbigay kaya nanyapay talaga nga saan apo nga natay napangid na apo tisigiran na basta sorsurutan na lang tabo dagitay mayad nag apo iti tricycle fare dagitay
pasaheros. O, kitantay man dato, di kalman na, hangkong nakita dato ya. Una na ni Sir Junior Martinez, Sir, good PM, kablawa man, dato kakadwak, ngagpaspasada tricycle, manipog kini, Junior Martinez, sangko nakita dato, di kalman sir, ya, dispensar, ken, may sapa dato, tanawagan man, ti birthday tata, ni nga madamang, agdingdingag, ti DZTP, ison, iti dato iso nga programa, sumarno ko na belated happy birthday. Sa tayo lang mabasa gamin tatay. Nagtubog natin, mahilig nga mangkit-kita nung maminsan na juga. May kanto sir, malpas ti program. Nako, lalo nga late but nga kumbida na ganan. Siya ba ti naladaw dito yung nakamonitor, nakakita dahito yan. Akin o danto sa baligundaway sir. To'y numutib yang iti panagdadangay tayo. Akanon sa dati naudi ya. Nga uri pa iti celebration iti dahito'y sakop na iti Farmers Market Tricycle Operators Drivers Association TODA, iti Farmers TODA mismo ijay nadayaw nga pagtagan dati barangay Darapida iti Ciudad Acandon kaya dundog ang daway iti talaga nga daduma selebrasyon gamon ti punto na lang dayay iti bulan iti Disyembre katintono berdemtan na sara berdemton ti talaga nga iti panagdanang ngayaw ganda iti pataduma nga kasangay ay hiraman tayon iti panagandad apo na napintos apo ti palpalagip ni Junior Martinez kadag iti miyembro na napintas ti palpalagip na may sadat aoy aganad awan ti inno na tato maliklikan iti insidente at dagamin na iti tato mga pira dels buenos apo nga ipaspas da nga adda ti makita da nga nalabsan da manay po di jay ta barbareng no isoda ti makala nako kamaten na kano maminsan dita ti aksidente di ba kamaten na ka talaga dita iti panukas di apo ti kanayong aksyon nga pulaan dasi ka iti makauna nga makaala dajay pasahero bayam let it be nga maala dan anyaki din mo dati chan sa mga kwa tadi katiso ti pakilumlumba amon dito apo diyang pamyanan iti dito batok apo ti Candon National High School napintas apo turnos apo iti dagiti tricyclean nita so kablawan tayo man nakita talagang adda iti datay designated nga parking area na ngemla ang di ko iwasan na dyan pa naglulumba nga tapnula ang makauna ka nga makaisakay tumanan iti pasaheros tanay laglagi pa sika apo iti talaga nga ayam ti puso amin dagitay pasaheros mo once nga nailugan mo data ako pantin datan idanon mo nga safety zona nga awan iti mapaspasamak kasjay so nga awan ti pakabasulan ti numutib yang palagiplaan data okay karon de 15 minutos kalpasan kalas 4 sundyan ang dagito pa kalpasan dagitoy palagip Tirad Pass. Medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng Mary yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon.
Maysa kami nga napili. Dakkel unay nga tulong daytoy, ta libre amin, ang laboratory, X-ray and everything, pati dental, and of course, the agas. Nasayat med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tinanai paranod na kanyame. Libreng laboratorio libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Syempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. Thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady na ito Love for All. At makita tayo mati kaadot iti tao nga may para tira ito yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa ikiti programa da. Amo tayo nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulungan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocosur nangro na ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramiden ditoy Love for All. So adumanen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti iti nga serbisyo iti gobyerno. Tirad Pass, Tanawag. Okay, natultuloy na dapat 40 minutos sa po tinte panagdadanggay. Iti 20 minutos sa po tinte panagdadanggay iti programa tayong Tirad Pass Tanawag. Napantay man tanawagan tayo na po. Iti pasat namot di Pangasinan dagiti police report sadyay dagiti nabalagi apong operations dagiti kapulisan iti naganan iti pasat na iti probinsya iti Pangasinan. Umuna man daytoy nabalagi apo nga nakodaya iti daytoy naaresto apo nga maysa apo nga individual arrested other wanted person narabid apo dito ti alas 5:04 iti January 20 hindi lang kalman dito niya ginaw ko na tayo niya basta sakop na dyan iti kangrunanan iti San Manuel Tarlac kaya dagiti operating unit ti Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company akas lead unit pakay bilangan apo ti San Manuel MPS ti Tarlac. Daytoy akusado kat na aresto apo nga maysa daytoy nga babae, babae pa ya.
68 ti taon na naasawaan kan may sa dating housewife kan dayto ti residente ti San Manuel Tarlac ket may basar apo iti police report ti dagiti personnel inaresto dato kusado babaan apo ti bilag ti warrant of arrest for the crime of what dayto ti falsification of public document under Article 172 Paragraph 1 iti revised penal code ti adaan dayto ti 36,000 pesos para iti temporaryo nga recommended bill para iti temporaryo nga panakawayawayana. Diwa kasado kadaytan iti custodia iti San Manuel Municipal Police Station iti Tarlac. Okay, sa palipay apo dahil iti may sa apo nga diti manipod iti arrested wanted person, other wanted person iti na probinsya nga Pangasinan. So marono dahil sa balimanan nga naaresto ken panakaala apo ti may sa nga gramo ti masuspetsya na masuspetsa nga siyabo. Wano mapagduadwa ang nga siyabo. Alas 6:15 iti laeng malam iti January 20 di Kalman. Dinno iti Posorobio Pangasinan. Ket babaan na po dagiti operating unit ti Posorobio MPS dahito suspect at maysa nga lalaki agtawon ti 43 na asawang dahito ti maysa nga money lender ken dahito ti residente ti Posorobio Pangasinan. May basar apo iti police report at oras manipod alas 5:20 gaginggan ti alas 6:15 iti nadakabag pizza niya ket naarabid na isayangkat apo dati bypass operation iti panakikoordinat da in coordination with the Posorobio Municipal Police Station. Iti coordination iti Philippine Drug Enforcement Agency RO1 adan dati iti control number nga 1-00-01202026-0187 10-0-0-1-8 dahito iti adan ti ganda iti kata adan dati iti tip number kan iti naganam kontra apo dati akusado nga dahito iti nagresulta iti panakaresto na. Dagiti ebidensya na recovery kabayatan na po ti operasyon ken ay pagkaibilangan dagiti sumaganad. Dagiti drug evidence may sa gramo nga masuspitsa nga siyabo dahito apo ti adan ni standard drug price una SDP nga 6,800 pesos naglaon dahito iti duang piraso nga heat-sealed transparent plastic sachet. Yan dagiti non-drug evidence itantay man may sa nga piraso nga genuine 100 peso by bus money, may sa nga piraso nga 1,000 bottle money uno fake money ken daytoy may sa nga unit nga red Honda TMX 155 motorized tricycle motorized tricycle agpaspasada pa dito. Di panakaibito rin na panakamarka dagiti piraso apo ti ebidensya ket naramid mismo iti nakarabida na po ti operasyon iti presensya iti mandatory witnesses as mandated by locan iti datoy suspect. Kita antay man apo ang peso niya dagiti kakastoy nga pagteng nay apay nga adalata dagiti na palagi apo nga pananggay sayang kat apo ti bypass operation may palagip lata nga no dagiti ket saan da apo nga maaresto di kaya nasawen na since nga saan nang isarsar nang nataga illegal apo nga rabid da mano apo iti datoy agbaling nga mabiktimada isuga po na oray dito akan doon niya, ti kahit kung sawan dito kan doon, daman bilang mangiyal alokara kanyam, mang solusolisog kanyam, ti kakasto nga illegal, nga panag, dahito yun di chance mo nga makatulong, makipagpartisipar apo, dagiti activities ti kapulisan, nga mabalin nyo apo nga ipsuplong data, isuda apo ti makam mo, nga mitimit ka na mga arabid ti pabuspusan iti data masuspitsa nga isutin suplong mo apas ti koordinasyon mo kaya ba nakipartisipar mo
iti bay sa natin ko na Barangay Anti-Drug Abuse Council, the better, ya. Kata, tayo na kung makaisalakang ka, kadagiti individual, nang runa po kadagiti ang tutubo. Taliklikan da, sikang kaputi wagas po kasta taramidan, maikanawan da po, manibog kadagiti kakastoy nga illegal nga activities. Ang nabali nga karoon ka mo no, minsan, no saan mo magawidan na magimiti na gitayin haang nga nakaro nga vices, o no na gitayin bisyo, okay, latamo na ta. Ngayon, the better, anya po na ito pakaisungsuan ko mga napimpintas, nang ron na po ka na ang tutubo, kat ito, sport activities. So kapunang ano adda na ito maarami dyan, kabayatan ka na ito ang pipiyasta ga barbarangay, basta laki din, amoy datan, iti kooperasyon dyo kadata ti presensya na, why not nga mapang kayo makijoin, o dita apo nga adanda apo nga maawis itirik na titunggal individual. Dahil apo na jay kahit kung ngay lawlawag lata sikna na po tinato nyagasin nyo nato may sapag na ito'y babae agtawon niti nga naganan dati agtawon ti 43 nga lalaki dahil tati agar arabid apo ti saan nga napintas tingin disclose tinagan na basta na ito'y kakastoy nga arrested nga may panggapit na ita meaning to say nagpatinggan apo naputo din di illegal nga aramidan na iti imas na data ka nagdakilin na po ti record na iti kapulisanan iti gobyerno nga tilintag kasano no panggap mo tagam brown ang trabaho sa Balasyo ti tao kat haang kamutin nga mapagan haang kamutin nga madadugong taway apay ngamin naadaan kan ti kastoy arestado kan gapot sa mga naliklikan gapot ti solisog nga di mo gayam apo na pagpakadaan inot nga min data sa nga biglaan nga japan nakasulisog ti may sa nga individual ti rason na ti kwan na iti orya muna masapol na manisyak data once nga adda ti impakitam nga datay iti pang naganan na diyan impakitam nga motibo nga sika interesado ay talaga nga kirkiran na ka aging ka na nga matinag ka anya na iti pampamusposo na papanang sulisog na kanyan adu nga wagas tanasirip apo dahil talaga nga gisay siyang katikas ito kasi na pusher adu nga wagas taramidin na aging ka na nga makalawit na dahil tariknam dahil tarik na dahil saan apo nga makalawa makabaal ng laban iti temptation nga makungkuna kasta iti papanana. Okay, oras na yun 29 minutos kalpasan talas 4 sa balit pa iti panagsubli ti programa ti Tirad Pas kalpasan nagatoy nga palagay ba. Siya ni Corazon Agosto, ngagna iti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Alos nga gapabol dito ako nasursura kami, sir. Siya abot ti kapagkatanan nga gapabol. Paramidin nga bado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti pa. Sapatos, nangabak pa yun ti sinela, sir, ti abol ko, di kanawid ang tatay. Tiyan usaran da nga sinuli di kat kapas. Imtatan awang matagmumulang ti kapas dito yun, sir. Iso nga, aggatang kami. Grabe ti apok dito nga babalasan. Na bakasyon, sir, agabol da. Makadano mo di Amerikan, kadahapan. Adumot ti umay dumanon dito yun, sir, nga gumatang. Nagarami dakti pagsakarandan, sir, tanoy ti kasta kuno niya tigay ti agorder, sir, nalakadala nga arami dinan. Nagiti apok, sir, narasasarok pa idang nagdesignan. Sigurado ak, sir, nagtutuloy ta. Nagpigsamot tan, sir, ti kuan agla ko nagadumok nga may gumatang, sir, lingjak kay kaya kabaalan nga supplyan, sir, agiti susuki ti order ta
Agon online dati apok sir, kado pa tag-order di Amerikan. Wala daw ito naggatangan. Kuyogan ta pa kayo, kuyogan pa ni Congresswoman. Let's wander the rocky trails of Mount Tapulao, Zambales, the highest peak of the Zambales mountain range. Known for its rocky road trail and pine forest that test the limits of your endurance and toes. Onwards to the mossy forest. And finally, the famous world tree that marks the summit of your adventure around breathtaking Zambales. Get more majestic views in your next virtual adventure. Tirad Pass, Tanawag. Okay karon danti 33 sabi na to sa kalpasan na po tida kasi kawil nga pagurasan alas 4. Dagtay ko na ko nalpas ka din dito trabaho. Kitan tayo man nato tinapinta sa damaga po niya na arabi di napan taon na 2025 may panggaman datoy nga naarabit apo nga SEA Games uno datoy Southeast Asian Game. Apo nga pakaingganyaran apo tirik na. Dagiti adaan apo ti hilig nga naduman mga klase ti palarong pambansa. Una na ti damag binigyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng cash incentives ang mga atletang Pilipino na nanalo ng medalya sa katatapos na ika-33 Southeast Asian SEA Games bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at kahusayan sa pagbigay ng karangalan sa bansa. Nang mayad niya, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang parangal at pasasalamat sa nga bayaning atleta at homecoming homecoming celebration for the 33rd SEA Games athletes sa Foro de Intramuros sa Manila kung saan pinuri niya ang delegasyon sa kanilang mahusay na performance. Nakakuha ng Team Philippines ng 277 medalya, 50 gold, iti dajay ko pagabuklan na kasta dajay 277 nga medalya, ti pagabuklan na kami natagat at dati 50 nga gold medal, 70 nga silver, kan iti 154 nga bronze is equivalent to how many yan? 277 nga medalya. Mas marami kumpara noong 2023 at 2021 SEA Games na naglagay sa Pilipinas sa pang-anim na pwesto sa pinakahuling edisyon ng competition na ginanap sa Thailand mula December 9 hanggang 2025. Pinagdiriwan natin ngayon, sabi niya ni PPBM, pinagdiriwan natin ngayon araw ang dangal, tibay at loob at pambihirang kakayahan ng atletang Pilipino. Dala ng bandila ng ating bansa, pinakita ninyo kung ano ang kayang marating ng atletang Pilipino. Apo, dahil tapo ti mensahe ni Pangulong Marcos. Buong pagmamalaki namin kinikilala ang husay at galing na ipinamala sa ninyo. Ngunit may medalya man o wala. Panalo kayong lahat sa puso ng mabayang kabayan ng Pilipino. Yun. Dahil pakaitulungan na po ti interest niya. May sa kayo nga dati persa. Persa ti agbaling panlaro. Iti pagmalaki apo ti Pilipinas no may sakay ti dana dakkel apo nga pakadayawam. Could you imagine no ti may sapo nga individual ket na lagi may sa tutubo ko ka anang namnamaang gapo ti awis king kuana o dadya data daji
damdamag na dumakagwa ado na iti isagbag na iti sa mali niya yung tataratoy sa bukod pa nga pakaydayawam pa nga may saka nga kamang nga tinapungan lumalaro iti paglilian tayo apo nga Pilipinas. Inanunsyo ni Pangulong Marcos na tatapatan ng Office of the President or OP ang cash incentives na nakasad ng Republic Act number 10699 o ang National Athletes and Coaches Benefits ang Incentives Act kung saan ang mga gold medalists ay binibigyan ng 300,000 to o 150,000 para sa mga silver medalists, 60,000 para naman sa bronze medalists. Lagi ito yung talo niya, importante na kita, o nanyaman na niya kasaparan, na niya may isang atleta, dati kay batukan na sa karaman ni Soda, nagpintasan apo na ito nga balagi king kuwana. O diba? Kasi ay, pinurin ng punong ehekutibo ang mga tagumpay ng mga atletang Pilipino na naisulat sa pahina ng kasaysayan ng sports sa Pilipinas. Kinalala ni Pangulong Marcos sina Alex Ella, ang unang Pilipina na nanalo ng gintong medalya sa SEA Games sa Women's Singles Tennis sa loob ng 26 na taon. El Obiena na nakakabit ng kanyang ika-4 na magkakasunod na SEA Games, gintong medalya sa men's pool vault at ang Philippine Women's National Football Team na gumawa ng kasaysayan sa pagkapanalo ng unang SEA Games, gintong medalya ng Pilipinas sa football sa kauna-unahang SEA Games torneo para sa mga kababaihan. Punay talaga kakastapo ti dahil na pintas niya o kitanta dahil na dahil na agan iti kanidi ita ni El Obiena dahil iti nagunod na po ti may kapat na agsasaruno apo nga SEA Games gintong medalya sa men's pole vault kasla kuma unbelievable kuma di bagbagay na kanya nagkatagiti na takamat no amerisan na kasano nga nga nakalasatak iti deta kasano nga nabalak deta at dati kasta nga panang imagine mo uray anya nga ba nagtrabaho ba kasano nga nga nasa para mo deta di ba kung kuna kasano nga nagunod ko deta dahil tati kumakong kuna nga adda uno dati gapo di interest mo kang kasaparan ta sa abot no minsan na masulsulo na ito no awan iti sponsor mo no awan ti ng kibing kanyam dahil may sana dyan ang kibing kanyam iti data iso nga nagunod mo iti data nga aim mo iti pasat apo iti panagbiag mo. Inanunsyo din ng Pangulo nang magbibigay ng OP ng 10,000 sa mga atletang nagwagi sa mga kompetisyon hindi kabilang sa SEA Games. Wow! Sa bali pa na nga parang niya. Batid nating walang katumbas na halaga ang inyong sakripisyo, ngunit tanggapin ninyo ito bilang simbolo ng pagpupugay at pasasalamat ng mamamayang Pilipino sa inyong kabayanihan. Pahayag apo na ito ni PBBM. So dahil ko na ako na dahil interest since kasi dumaktakal adapay na pintas pa ti guidance ti parents mo nagun-on mo na ta dahil gayam ti pasat na apo ti ti panagbiag mo so nga dagitay addaan iti talaga nga kasta nga ba nagapo niya dahil taman iti ad-addang pangpangruna no basketball player ka no at dati mangkibing kanyang di ba nagpintas apo deta nga gundawan no may saka nga bumibisikleta no may saka na lang ti bilyar da kita ket masapol nga mangsirip ka ti mangitalo kanya masapol nga pakita niya nang nangrunang no si kakat addaang ka pala iti tawag niya
10 years and above. Iti social media ka anya dagiti makikita po nga mahuhusay na dagiti babae pa iti ko habang nga fake dagiti ta makita mo niya habang nga datay hansa mo nga ko dagiti dati makuna edited sa dagiti haan ko na tapos tumot apo dagiti action na bay sa nga balasita kuno te babae nagtawon pa ti mga inna makaset ket naglaing apo iti bilyar dagito iti pa no makikita ka iti social media ket na nagdan no para kanya kino pengkak na jata na kay kwa ti Facebook no nakanan ag elex mo akas pagaragan no elex mo kasta enta na ag friend request ka no di naganan nung datoy pamilya na kata magunod mo nga may nga Facebook friend mamam apo dahil may sa nga involved nga babae nga ubing nga nalaing ti bilyar kita dagiti sekreto na dagiti tit ebidensya apo kagati kakasta nga babanang jak pinapadasa nga mabanin na kasday dahil makikita ka talaga ka naubing pay believe it or not at makungkuna niya amo na nga kitaan kasano da wagas na dahil unay pa nagkorri dahil panunot ka ni istrahiya na nga ramidan dahitan apo ti mangipakita nga isuna kita talaga nga kasapaadaan iti kasaparan pinapalawak natin ang grassroots ang youth sports programs dinadagdagan natin ang mga kinakailangang pasilidad at mas pinapalakas pa natin ang suporta sa mga atletang lumalahok sa pangdaigdig na entablado daytoy pay apo ti kunanan ni Pangulong Marcos ang kakadi nga mainganyar ti kakasta suga po na don't miss it no oray no apo ni punong barangay ket no adda ti madiscover na nga constituents na nalaing oray ubing pa i-try mo daytan nga suportaran i-guide mo isunan nga i-build up i-build up mo daytan sino ti nakadiscover na tao hindi punong barangay publiko kung nanto yan ipakadayaw na sino ni punong barangay Marquez ni punong barangay Valdez dagita something like that apo ti talaga nga adda nga no makita dagiti punong barangay kadagiti kaluglugaran da i-build up jud data ket talaga nga kuayo apo iti napimpinda staff no ti kasta ket adda iti aniniwan iti nabalay nga aramid sakbay dati kunako ti flow na gamin dato sakbay itintay pa nagpipinakada tawan ta magililim niya daytoy dati sunata nga pagproblemaan pagragragsaka bo nagtay mimises gapo iti kinagwapo ni Mr. Da.
Pa iti nababati nga 2 minutos nga masakbay na lantay man dati akong daway nga mangkablawak ni dati nga dati presidente ti association ti barangay secretaries iti Siyudad Acandon awan sa bali ni Sir Barangay Secretary Alan Rason iti barangay Bagar Canton City Bagani Gabur kung Bagani Gabur Canton City Lucosor ken ti panang congratulates tayo iti kabarbaro tatang nabutusan nga sabali nga wagas ka dahil estilo nga panagabibinnutos niya. Congratulations kini new President the Association of Barangay Secretaries ni Bong Melendres iti Barangay Darapida, Candon City. Rodolfo Bong Melendres, congratulations. Iti talagang baklay mo nga kasti binaklay ni dati nga saanan na po nga nagpapili nakayat namot na po nga ilyalawat iti sabali dahil dati nga agam na ket adu dagiti bambanag nga natulungan na kabarbaro dati nga kameng iti kwa kadagiti agdadamo oy natulungan na amin apo iti data the same nga agnungan iti barangay nga may sa apo nga inapointaram ti nakinagam iti adan iti appointing authority nga iti chief executive chief of executive chief iti barangay wenno ni punong barangay so kasta apo kang gastabatang kablawan tayo kadagiti aming punong barangay iti Siyudad Acandon kastabatang iti barangay secretaries kana treasurer itintaramenti nga Siyudad ti Candon wanan na po tinababati pay agtatarip nung tayon tumanan na po nintunog bigat aldaw ti Webes iti dati programa tayo nga tirad pas tanawag iti technical control adata po kadwa pamakada ni technical control ti DZTP ni partner Dennis Sabilyonar kadwa na tatay kada iti naka OGT nastabat kami ti technical control ti digital television DZTP digital TV kag ti YouTube ni partner Yu Marie habang kadwa na matatay iti dagitay OGT alakat ti numuti biyang akong una agyaman na kapo ti anos yun ang tarabay Nick Baruga babay na po.